akan ke video ngani kai pe komno ban activate ya quick shifter akan ka ban R15 mah ban activate ya quick shifter ya ban press ok lever kumcuru kiat pedang ya ban shift alor ribbon na pos kan kiat ribbon rung po tat kiat mah dang le press ok lever kumcuru la shift kiat pedal ribbon dong to game ribbon rung show tat kiat mah pening apan ino ipi kumno ban sedang ban activate ya quick shifter ban kami haban off no yo shabi ma dagila off shabi haban press ukial libana pokti kumjuring haban shift ukial pedana pokjat dagila press kumto haban hol kumto kumba shi pause kan hapor bang off yo shabi kumne daladap shi pause kan ngan sa on ya kamita daladap on kamita do imdai ban plan no ukial libana kti i bikum ni kumjukan hadu shi pause haban kau hadu shi pause kan hadu ba ni quick shifter activate kan activate ne ban disactivate ring hapan le kamcu ik proses ma shukan mau ban ban press ok le ban akti kamcu ri hapan shift ok pedana kajan di bani bah pos ken ken ma ban kau hapol ba off ya u ya kami tar kamtu shift pos ken kamcu ri hapol ba on ya kami tar kamtu shift pos ken adu ba una quick shifter un activate ten jong unda blink u quick shifter na te dong sisin kemot ba u deactivate unda blink ante kami tar kamtu sunsin ban bau activate kan ini proses ni boleh coba mah